Jedva čeka svoj rođendan sutra, morat će me slika. I evo nas u spa napokon. Idemo van vidjeti kako to izgleda. Pogledajte ovo. Ne znam koliko ću moći snimati vani. Ima tamo jedan dio i ovdje jedan. Ali idemo probati. Evo ga, pogledajte ovo. Kakav infinity pool. Kako moćno. Izgleda kao da ste na jezeru. Wow. Ovo je stvarno jedan od najljepših trenutaka, stvarno. Ovaj pogled i ova priroda su nešto možda najljepše što sam ikad vidjela. Predivno. Švicarskoj najljepša mjesta i pokrajine. Znam da je ovo annoying kad šapčem. Gledaj, ovaj prekrasan pogled. Eventualno za Insta story samo. Goran jedva čeka svoj rođendan sutra, morat će me slikat. Kaže on, kao super očkas. A moram tebe samo slikat. To ti je tako u životu. Da, za ročkas slikaš još više. Da, za ročkas slikaš još više. Dobiš bonus slikanje. Smo što ostavili, ili imamo sve? Idemo pojest nešto, naravno. Moj dragi je uvijek gladan.
stigli smo u nacionalni park Blausi. Ili tako nekako. Ovdje je još jesen. Snijega. Niza lijeka. Možda pokoji medvjed. And it's me. Možda ima medvjeda ovdje. Ali, ovako izgleda dosta pusto. Izgleda kao da smo sami. Baš tako izvuči. Evo vidiš špiljice, medvjedi i ostalo. Ne bi se začudila. A mi idemo do jezera. Ovo je zapravo, da, nacionalni park. I mi sad trenutno koračamo, idemo lagano do jezera. Već se čuje malo, evo ga, tu je već. Wow, kako boja. Cool. Ali pazi, dođemo u Švicarsku i nema snijega. So lame. Šta je ovo? Znači, ko da je neki proljetni turizam. Wow. Isuse, gle boju na mom Samsungu. Wow. Sick. Joj, ljudi, ovo na mom Samsungu izgleda 7 puta bolje nego živo. Evo, moram to priznat. Cool. Ovo može samo sa Samsungom ovako izgleda. Mislim, predivno je, da se razumijemo. Ali boje koje Samsung radi su nešto posebno. Evo nas na jezeru. Idemo se malo prošetati do čamčića. Let's go. Ima i ribica. Vidi. Da. Sad su se i lovili da im damo nešto. Ovaj dio je tu naljepši. Sad. Wow. Ali... Kako se dobro vidi na kameri. Aha, ali mislim da bi bilo malo preriskantno ulaziti unutra. Gle, Da. gle, ima i restoran tu gore. Aha. Wow. Ne, čak mislim da je to hotel. Hotel i restoran. To cool. Možda bi mogli tu na ručak. Da, možemo vidjeti. Ha? Ovako, kaput koji imam na sebi je novi od Storeca i jako je topal. Cijeli dan uživam u njemu. A sad ćemo vidjeti šta ćemo. Vara! Kaj je ovo, Gorane? Što si to naručio? Neke slatkice. Kako je super, ovo je desert tekšina. Ovo smo jeli za večer. Kao rekla sam da ću snimat, definitivno, i opet nisam. Hotel ima veliku povijest. Jako je dugo već izgrađen, tako da su poznate ličnosti dolazile ovdje. Audrey Hepburn se zapravo udala u kapelici ovdje u Bürgerstock. Tako je to sve prije izgledalo. Kako su cute ove stare fotkice. Gle kako su se kupali.
Danas je to sve moderno i izgleda ovako.